Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade roda veriya rodayen honneeruga rodamohuga libene emme muhimmu wagutaki kubato ya meduga sualu firidan farig. Emme muhimmu wagutaki rodayen honneeruga e duwahuge asuru wagutum feshigen asur namaduga wagutum feshigen gos maghrib namada hamayen emihayen elibe wagutkol e wagutkoluge beenun algonmen kuranjehene ei Allah subhanahu wa ta'ala ga hazrata kurwe dua ijaba kurwe wagute bayin ilmu erin e duwahuge iru ossuma gaib wa wagutaki ei e wagutkam gas vidalu fe bahuri anebba ilmu erin muli e asur namadu wagutum feshigen gos iru ossuma hamayen e demigen eda wagutaki ei e wagutkam gas vidalu fe bahuri eme malgon komme miha kwes e wagutkol naganula algon men Allah subhanahu wa ta'ala algon men beenum wa kamegge dua algon men kurma libene waram muhimmu fursaten ei ehem wima algon ge nasihati algon men komme mihaki wes e wagutuge beenum heogotuga hifane mihakappu